Vanredno stanje vrlo često u Pazaru, vidite i sami. Borimo se kako ko može, ne znam, poplave, odroni. Eto, uglavnom nije ljudski faktor zakazao, nego to je neka jača sila. Nadam se da će ljudi popraviti sve. Tamo gdje je najpotrebnije, kod mene isto bilo malo poplave, ali šta ću, ja se borim isto kao i svi. Tamo gdje je prioritet, najbolje tamo se radi, ali redom. Ne znam šta bi još rekao, uglavnom treba se boriti da bude bolje, malo više sredstava da se dobije od Republike ili od grada, malo više te mehanizacije, da se srede vodotokovi, kanalizacija, znate sami. Problemi u gradu su veliki, pa mislim da će se rešavati jedan po jedan. Pa uvijek očekivano koje mjesto živimo i kako se iz godine u godinu dešava. Treba preduzeti što se može preduprijediti, pomoći narodu koliko je mogućnosti. Hvala Bogu, obratili smo se i državi. Svakako i opštine što je u mogućnosti. Dobri ljudi, humani. Neka svako uradi svoj dio posla i bit će ko Bog da dobro. A u suštini šta je glavno, što su skoro imali iskustvo ispred škole Korana, što su iz komunalne službe molili građane da ne bacaju vlažne maramice i toalet papire previše u odvode, jer to poslije pravi veliki problem. Mislim da dosta i tih nesavisnih naših postupaka dovodi do ovih stvari, a inače grad je sve veći prave se zgrade, odvodi su sve manji, tako da u suštini dosta je skup projekat i sveobuhvatan, a može se riješiti, ali sigurno uz neki veći angažman, ulaganje štiče i materijalno i svakako što se tiče stručnosti i ljudstva. Pa mislim da mi tu ne možemo ništa, to je tako dato i suđeno, samo ukoliko smo u mogućnosti da pomognemo njima koji su kuće poplavljene. Pa ne znam šta da kažem, to je sve Božja volja, ali mislim da nemamo odgovarajuću opremu kako bi pomogli pojedinim ljudima koji su poplavljeni. Iz ovih dana ima lepih dana, tako da se iznenada desi, da čovjek prosto ne može da veruje. Ali hvala Bogu, sve se reši, tako da bit će, nadamo se, boljih dana. Šta će ono je bez poplavljeno, ono je bilo isto, Rusva je bio po gradu, ovo više grad, nije grad, ovo je raskopano, sve živo. Likovne kulture njegujemo bošnjačku umjetnost i čuvamo našu kulturu i tradiciju. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.